Nambara ya mili. Nambara ya mili. Okay guys, so ta mhlamusela ku yi tlangwa njhani game leyi because na van'wana va swi twisisi swi simple ngopfu. Okay, u choose nambara from 1 ku ya fika ka 100, u choose yin'we nambara yin'we. Okay, a swi teki munhu I choose baby, I choose 8, me choose maybe 2, ane, and then loko nuku man fanele ni guess number leyi baby nga yi choose, maybe ni ta ku 50, se baby fana hlamula ta ku yini baby? Loko a ehenhla I hla swa ku I nambara liya yi le henhla eka 50 ka leyi mina nga yi hlaya. Se me obvious emqondweni mina swi ta swa okay loko ri le henhla ka 50 it's either vele from 50 ku ya fika 100 ikwala henhla. Loko no 90 I ta ku ehansi, se hla swa ku nambara leyi yi le hansi ka 90. Tshemba mi swi twisile guys. Yi tshemba yi basile guys, nga mukala ku nga swi twisiki. Okay guys, so a hi sunguleni ke. Nambara ya mili. Nambara ya mili. Alright, 60. Ahenhla. Hala. 50. Ehenhla. You? 72. Ahenhla. Ehenhla. 8. Hansi. 82. Hansi. Okay. 70. Ehenhla. 76. Ahenhla. Guys. 74. Hansi. Okay. 76 cover 76. 79. Yo. Oh, guess again. What again? 73 or 71. 72. I don't like kumanga.